بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله وحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kwihana kwicuza no gusaba imbabazi nibwo butumwa bafitiye muri iki gihe. la yakhlu al-insan min at-taqsir wal-wuqu' fi al-khata', ntibibura ku muntu ko yacika intege, yagira intege nke akagwa mu cyaha, agakora icyaha. niyo mpamvu intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti kullu bani adam khata'u wa khayrul khata'in at-tawwabun. amahoro n'umugisha by'Imana bibe ku ntumwa yacu Muhammad. yaravuze iti buri rubyaro rwa Adamu rurakosa, abeza muri abo bakora amakosa ni abihana bagasaba imbabazi bakicuza. fakana min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi an shara'a li'ibadihi tawba wal istighfar min al-ma'asi wad-dhunub. Imana yashyiriyeho abagaragu bayo ishariya yo kwihana, kwemera icyaha no gusaba imbabazi. izo ni ingabire z'Imana n'impuhwe zayo ku bagaragu bayo. maze umugaragu igihe yagize intege nke agakora ibyaha, agakora amakosa, Imana kubw'ingabire zayo n'impuhwe zayo imushyiriraho umuryango wo gusaba imbabazi z'ibyaha no kwemera ibyaha umuntu yakoze. fa idha sadara min al-insani taqsir aw ma'siyah fa innahu yusari'u bit-tawba. iyo umuntu agize intege nke maze agakora icyaha, fa innahu yusari'u bit-tawba ila Allah, mu by'ukuri yihutira kwemera icyaha imbere y'Imana maze agasaba imbabazi. wa yu'addima alayhi min at-ta'at, akanashyira mu bikorwa kumvira Imana, wal ibadat, agasenga Imana. wala yaqnatu min rahmatillahi ta'ala, ntiyihebe mu mpuhwe za Allah. fayafrahillahu azza wa jalla bitawbati ibadihi as-sadiqin, Allah kishimira kwemera icyaha kw'abagaragu be iyo bicuza by'ukuri. wayataqabbala minhum, akabakirira ukwicuza kwabo. Allah mu gushyiraho ishara yo gusaba imbabazi yaravuze ati قال الله تعالى واستغفر الله, unasabe Allah kukubabarira. inna Allah kana ghafuran rahima, mu by'ukuri Allah nubabarira ibyaha ni nyirimbabazi. Allah muri surati An-Nisa aya y'106 aragira ati wastaghfirillah ay ibn adam, ya ibn adam idha sadara minka taqsirun ووقعت في الخطأ استغفر الله. ya من adam nucika intege ugakora icyaha, ugakora amakosa, wastaghfirillah, dusaba Allah kukubabarira. wastaghfirillah, unasabe Allah kukubabarira. inna Allah kana ghafuran rahima, mu by'ukuri Allah nubabarira ibyaha nyirimbabazi. wa qala Allah ta'ala fi surati an-Nisa aya 110, Allah subhanahu wa ta'ala nuna kongera katubwira muri surati an-Nisa aya 110 agira ati wa man ya'mal su'an, nukoze ikibi cyangwa akihemukira. wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, nukoze ikibi cyangwa akihemukira. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما, nukoze ikibi cyangwa akihemukira hanyuma agasaba imbabazi Allah, yajidillaha ghafuran rahima, azasanga Allah arubabarira icyaha. yajidillaha ghafuran, azasanga Allah yaramubabariye. rahiman, ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه, uzakora ikibi cyangwa akihemukira, أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله, hanyuma agasaba imbabazi Allah, يجد الله غفورا رحيما, azasanga Allah arubabarira ibyaha nyirimbabazi. nanone Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira mu sura 66 agira ati ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah
yemwe abamaze kwemera Allah, tubu ila Allah, nimwemera ibyaha byanyu, nimwemera amakosa yanyu. Tauba ni ukwemera icyaha, tauba ni ukwicuza ariko wemera icyaha. Istighfar ni ugusaba imbabazi z'icyaha wakoze, ariko mbere y'uko usaba imbabazi ugomba kubanza kwemera icyaha. niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye, tubu ila Allah, nimwihane ku Mana, mwicuze ibicumuro byanyu kuri Allah, tawbatan nasuha, mwihane kuri ko ukwihana nyako, mwicuze ukwicuza nyako. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, wenda Allah subhanahu wa ta'ala yazababarira ibicumuro byanyu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maze abinjize mu bustani butemba munsi yabwo imigezi. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya, umunsi Allah tazigera amwaza intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhina amanu ma'ahu, nabayemeye hamwe nayo, nuruhum yas'a, urumuri rwabo ruzaba rukataje baina aydihim wa bi aymanihim, imbere yabo n'iburyo bwabo. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, bavuga bati nyagasani wacu, atmim lana nurana, kuzuriza urumuri rwacu, waghfir lana, unatubabarire ibyaha byacu, innaka ala kulli shay'in qadir, mu by'ukuri ni wowe ushobora buri kimwe cyose. Iyi aya yo muri surati Tahrim, isura ya 66, aya ya 8, Imana irabwira bemeye abamaze kwemera iti tubu ila Allah, nimwicuze kwa Allah, nimwihane ukwihana nyako. Bivuga yuko mwemera Mana si umumarayika, mwemera Mana ashobora gukora icyaha, bityo rero igihe akoze icyaha agomba kwihutira gusaba imbabazi no kwemera icyaha, agasaba imbabazi akicuza kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri sura ya 71 muri surati Nuh aya ya 3 n'iya 4 agira ati qala Allah ta'ala ani'budu Allah wattaquhu wa'ati'un يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Izi aya zigaragaza yuko kubera kugandukira Allah no gusenga Allah, atinya Allah, akanumvira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ibyo nabyo byamuhesha kubabarirwa ibyaha bye mu gihe akiri muzima. Imana iratubwira iti ani'budullah, ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubaburire ko mugomba kugaragira Allah. Ani'budullah wattaquhu, ubaburire ko mugomba kugaragira Allah wenyine, mumutinye kandi munanyumvire. Munumvire ne intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usabwa kuburira abantu kugaragira Allah ni intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bityo abiburiye niba yumvira, kumvira intumwa y'Imana gusa, kuyumvira ni impamvu yo kubabarirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu intumwa y'Imana ivuga iti kullu ummati yadkhuluna aljanna, buri umma yanjye, buri muntu wanjye muri umma azinjira muri janna, illa man aba, kereka utazashaka kwinjira muri janna. Abasaba intumwa y'Imana qila ya Rasulullah, wazinuma y'Imana bati waman yaba, ninde wakanga, waman yaba ya Rasulullah yadkhul janna, ninde wakanga kwinjira muri janna? Qala man ata'ani dakhala janna, mw'Imana avuga tuzanyumvira zinjira muri janna, wa man asani dakhala nara, nuzigomeka kansuzuguro ngo azinjira mu muriro. Bivuga rero yuko kumvira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kugaragira Allah ndetse no gutinya Allah ari impamvu yo kubabarirwa ibyaha. Imana iti ani'budullaha wattaqu wati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, baburire bagaragire Allah, batinya Allah, banakumvire. Yaghfir lakum min dhunubikum, nyagasana wari ibicumuro byanyu, wa yu'akhirukum ila ajalin musamman, abahe kubaho kugeza igihe cyageze. Mu by'ukuri iyo igihe ntarengwa cyo gupfa cy'umuntu cyageze Allah yagennye, iyo kigeze nticyongerwa. Yaba mwari mubizi
قال الله تعالى آية سوزر جهوني آية مكمية كلا آية من قطو ولسورة فاطر سورة من قطو الله سبحانه وتعالى جراتين وبجكوي باندي وسمي كتابك الله إن الذين يتلون كتاب الله وبجكوي باندي وسمي كتابك الله وأقاموا الصلاة bagahozaho amasengesho wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya bakanatanga amaturo mwibanga ndetse no kumugaragara yarjuna tijaratan lan tabura bakabikora bashaka ubucuruzi butazahomba. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah subhanahu wa ta'ala nawazabuzuriza ingororano zabo kandi anabongerere ingabire ze. Innahu ghafurun shakur. Mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala nubabarira ibyaha ushima ibikorwa by'abagaragu be. Innahu ghafurun, Allah nubabarira ibyaha, shakurun kandi nunashima cyane ibikorwa byiza by'abagaragu be birimo kwicuza no kwemera ibyaha no kwemera amakosa no kwihana kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uwicujije akemera ibyaha bye akemera kwihana, Allah aramushima. Bivuga ngo kwemera icyaha kwihana ni ubutwari, kuko uwemeye amakosa ye akihana Allah subhanahu wa ta'ala amubabarira ibyaha bye kandi akanamushimira akamwuzuriza ibihembo n'ingororano akamwongerera mu ngabire ze. Ibyo akabikora kubera yuko umugaragu aba yicujije kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akemera ibyaha bye kandi akanemera kumvira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, agahitamo kugaragira Allah no gutinya Allah, agakora ibikorwa byiza birimo hozaho amasengesho no gusoma igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse akanitanga mu nzira y'Imana, agafasha abakene abatini n'abatishoboye, akabikora mu ibanga cyangwa se ku mugaragaro. Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala arabishima kandi yamara kubishima akanagira imbabazi uwabikoze. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma واجعل تفرقنا بعد وتفرق معصوما. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مصلحين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.